саволи дигаре бародари азиз дар инҷа барои ман доданд ки агар мегӯяд занам дар инҷа омадааст, ман хонам он савола. хуб, гуфтааст ки оилам гуфтааст хонумам яъне занаш қуръона хондааст, мехоҳад ки дар ҳаққи расулуллоҳ бубахшаш. оё мега ҳамин мумкине ки мо дар ҳаққи паямбар масалан ягон садақа мекунем, қуръон мехонем, ҳаминҳоро дар ҳаққи паямбар бубахшем. оё ҳамин мега дурустай? албатта дурустай. бародарои азиз ва гиромӣ, дар инҷа ман чанд далелҳоеро ҷамъ кардум. яке аз анҳо ҳазрати абдуллоҳ ибни умар, бачаи ҳазрати умар, мега баъде ки расулуллоҳ аз дунё гузаштанд, ман дар ҳаққшон мега як ҳаҷи умра кардаму савоби ҳамура ба паямбармон бахшидам. инам амали саҳобаи бародар азиз. дигар али ибни муваффақ, ин ҳазрата мегад ана гӯем ҳамбали мазҳаб аст. мана мега аз ҷониби расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам ҳаҷ кардам, яъне ҳаҷ кардам ва дар ҳаққи паямбармон бахшидамш мега. дигар бародарои азиз, ана муҳаммад ибни исҳоқ, ин бародарои азиз муҳаддисай, муаррихай, соҳиби сиратай. медонед ки ин муҳаммад ибни исҳоқа шогирдош суфёни саврияй, суфён ибни уяйнаай, ки ин кас бо суфёни ибни уяйна худаш бо муҳаддисай. ҳатто бигем шогирдои ҳамин суфёни ибни уяйна ана ҳамин аҳмади ибни ҳамбалай, имом шофиияй, ана абубакри ибни аби шайба, ҳамин шогирдои уноам. ака шумо бинед ки устоди ҳамаи инҳо ҳамин муҳаммад ибни исҳоқай. ин ҳазрат мегӯяд ки ман 10,000 бор қуръонро хатм кардам ва дар ҳаққи расулуллоҳ бахшидагиам. бародари азиз, бибинед ин паямбардӯсториро бибинед, ин муҳаббата бибинед. дар ҳаққи паямбармон 10,000 бор ман хатми қуръон кардагиам. хуш ба ҳолшон бародарони азиз ва гиромӣ. дигар нафареро ман дар инҷа аз китоб ёфтум, ана буҳутӣ албуҳутӣ мегуфтанд, номи асли ин эшон хоб мансури ибни юнусай. ин ҳазрат ҳам мегӯяд ки ана ҳар як мисрӣ ҳаст ҳамбалияй, мега ҳар як хайр ва эҳсонеро ки инсон мекунад, хоҳ барои одами зинда, хоҳ барои одами мурда, албатта савоб мега мерасад. агарчанде мегӯяд ту хайр ва эҳсон дар ҳаққи паямбарам ки кунӣ, ваям мегӯяд мерасад. барои ҳамин инҳо бародарои азиз ва гиромӣ далелҳое буданд ки ман аз китоб ҷамъоварӣ кардам ки дар ҳаққи паямбарам агар мо мақсад хоҳ хатм мекунем, хоҳ ҳаҷ мекунем, хоҳ хайр мекунем, ба ҳаққи паямбар агар бубахшем, савобш мерасад. ҳоли инҷада як ҳадиси дигарам барои шумо хонам. ҳадисе ки ҳазрати авс ибни авс рови ин ҳадисай, ҳазрата абу довуд исноди ин ҳадиса саҳеҳ мегӯяд. разияллоҳу ан қол қола расулуллоҳи саллаллоҳу алайҳи васалам инна мин афзали айёмикум явмал ҷумуа. пайғамбар гуфтааст ки афзалтарини рӯзҳо дар байни рӯзҳои ҳафта рӯзи ҷумъа. фаактиру алайя мин ассалоти фиҳи. дар ҳамин рӯзҳои ҷумъа гуфтааст, ина имрӯз ҷумъа, дар ҳамин рӯзҳои ҷумъа дар ҳаққи ман салавот бисёр бигин. аллоҳумма салли ало муҳаммад бигин, саллаллоҳу алайҳи васаллам бигин. бубинен саллаллоҳу алайка ё расулаллоҳ бигин. яъне дар рӯзҳои ҷумъа мега дар ҳаққи ман салавот бисёр бигин. барои чӣ? фа инна салатакум маърузатун алайя. зеро ин ки ҳар салавоте ки дар ҳаққи ман меген, салавотҳои шуморо бар ман мерасонанд. яъне бо тариқи малоикаҳо миёранд, бар ман мерасонанд ки фалони ибни фалони бар номи ту ай пайғамбар салавот фиристод.
دادرای عزیز بسیار این مسئله را با دقت باشین که وقتی بین در روز جمعه بیشتر، در غیر روز جمعه اگر شما اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و سلم صلی الله علیک یا رسول الله، وقتی اینها را شما گویین ملائکه ها میگیرن به حضرت برده میرسانن که حضرت فلانی امتی تو به نام تو صلوات فرستاد. شما میدونین که وقتی این به پیامبر عرضه می شود، الله مهربان در عوض هر یک صلوات، حدیث داره من صلی علی صلاتا صلی الله علیه بها عشرا، هر کسی یک صلوات بر من اگر بفرستد خداوند 10 رحمت بر نام او میفرستد. پیامبرمون میگه البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیه، بخیل های امت من آن کسانی هستند که وقتی در پیششان نام من گرفته می شود حتی به نام من صلوات نمیفرستند. اینها بخیل های امت منند. انا که صلوات بین صلوات ما را برده به حضرت می رساندند. دوام حدیث گوش کنیم. فقالو، بعد گفتند یا رسول الله و کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت؟ قال یقول بلیت. بعد می گفتند حضرت صلوات های ما را به تو می رسانند؟ گفت بله بر من می رسانند. آخه گفت حضرت شما وقتی در خاک می مانند تان شما جسد شما را خاک نمی خورد؟ آیا شما به خاکستر یا پوسیده نمیشین؟ حضرت چی گفتند؟ قال ان الله عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء. پیامبر ما گفت بدانین ای امتان من که الله مهربان بر زمین حرام گردانیده است که جسد پیغمبرها را خوردن است نابود کنند. یعنی زمین برادران، خاک حق ندارد که جسد زیبای پیغمبرها را خورده نابود کنند. نمیتونند. چگونه ای که هستند همچنان در خانه قبرشان باقی میمانند. این حدیث صحیح ابو داود میاره از جناب اوس ابن اوس. این هم دلیل بر همین برادرها که یعنی درود ما، صلوات ما هم بر روح حضرت میرسیده است. یعنی شما اگر ختم کنین، دعا کنین، یگان احسان هم کنین، بر روح پیامبر رسانین، این هم به حضرت چی عرضه میشیده، تقدیم میشیده است که حضرت فلانی امتی تو همین را در راست شما کردن. برای این برادرای عزیز و گرامی در این کارم تنبلی نکنین. تنبلی نکنین. انشاءالله ببینین صلوات ثواب شو ببینین، اجر شو ببینین، پاداش شو ببینین. و ارزنده است برادرای عزیز که ما در حق پیغمبر چی کردیم. و شما میدونید که پیامبر گرامی چقدر برای امتش تمام ساعت و عمر و حیاتش برای امتش بخشیدگی است. آیا یک صلوات برای نام پیامبر، بین یک ختم قرآن به نام پیامبر اگر ما انجام ندهیم آیا خودمان خجالت حس نمیکنیم که ما چگونه امت هستیم؟ این سوالی که بر من دادن که عائلم مقصد قرآن خواندن آیا بر روح پیغمبر بخشد میرسد یا نمیرسد، من حجتاش برای شما